Assam Assembly kiligapor nangatibok bom aporahut Ratcharia Soatum Rotadung kipatibok bom aporahut kedamtang teriponi pai troxiarni Korkanthi constituency ke parlo Tekelangjun Anandpur Ahavaralong Hill State Democratic Front Regional Ratcharia Soahin pen Ameipi Kepaman kon Bangso Amayalong Alhisar Poman Pen Hsdf Tiripi Ameipu Rajan Timung Kachetong Dunalong Tiripi Kongchun Bang Sarsing Terang Pen Danglok Ki Ongdung Hsdf Asong Along Claim Sibatung Chetong Dun Bangso Amayalong EP Chelsea BJP Lapen Congress along Claim Sibaradatum Kadu Kabi Bang Suri Sisu Searadatum Methang Asong Pen COC Hsdf Ratcharia Long Chepauk Dun Rinti Mayalong Hsdf Kongchun Bang Sarsing Terang Kaning Jepon ki Karbiang Long Havaralong Pen BJP Pen Congress Mate National Party Arat Charia Song Tumapan Karplung Asong ki Hsdf Asong Hendo Kedamtang Penang Aningkan Pen Madu Arat Charia Song Tum Taplung Uni Detlo Sitanon ke National Party Apan Kiplung Jia Song Laki Hsdf Asong Anchondo Lasinilitum Assam Pen Chithak The Sita Karbiang Long Apan Article 244A Abang Nang Bachun Pinoy Bangso along ahin pen kachesong laki ko manni karbia khai boro khai panchot lapugali karbiang long aloki do ara khai parmanji chisong pibon kusi Hsdf asong akongchun bang sarsing terang pen mayalong ningje pon থাকি আৰু এই আন্দোলনটো অকল কাৰ্বি জাতিৰ কাৰণে নহয় এই আন্দোলনটো অকল বড়ো জাতিৰ কাৰণে নহয় কাৰ্বি আংলঙৰ জাতি জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে এই সংগ্ৰামটো আমি অংশগ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু এই দলটো আমি চলাই নিবলগীয়া হৈছে যে আৰ্টিকল 244A অৰ্থাৎ অটোনমাস ষ্টেটটো আমি কাৰ্বি আংলঙৰ বিচৰা মূল উদ্দেশ্যটো হৈছে কাৰ্বি আংলং জাতি আৰু জনজাতিৰে উন্নতি পথত আমি আগবাঢ়িব পাৰো অৰ্থাৎ আমি সক্ষম হ'ব বিচাৰো আৰু আমি আৰ্টিকল 244A এই অটোনমাস ষ্টেটটো আমি অকল সৰু এটা ৰাজ্যৰ গঠনৰ দাবী অসমতে আমি আছো অসমৰ পৰা আমি কিটা বিভাজন কৰিব নিবিচাৰো আৰু হ'ব নিবিচাৰো হেয়ে আমি অসম চৰকাৰক আমাৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ দলৰ পৰা বিনম্ৰ অনুৰোধ অতি শীঘ্ৰে কাৰ্বি আংলঙৰ জাতি জনজাতিৰ স্বাৰ্থত আৰ্টিকল 244A এই অটোনমাস ষ্টেটটো সোনকালে আপোনালোকে বিতৰণ কৰক অৰ্থাৎ ইমপ্লিমেণ্ট কৰক বুলি আমাৰ দলৰ পৰা বিনম্ৰ অনুৰোধ কৰিছো Hsdf asong laki rada pankai ki matha vera song lason ajok rada tum aning kang sampensi pinisita me bang Suri EP Chelsea BJP lapen Congress asong atum ki nilitum Hsdf along nang chito dunlu pusi Hsdf Ameipi Rajan Timung pen ningje pon Regional Political Party ahin pen Araghat LA along nilitum pini laposon si Rada Ameipi dipon apela bangke mass joining dikhekoy ke la bangke non jasemet MLA election aprang nilitum Hsdf tum labang tu hakimi non hedjong party tu sami rat nangka citu aduk kawe dupik penajok ini dan adibasi akhetum lapen Nepali itu lapen Bangali akhetum lapen Hindi basi akhetum Ohomia akhetum Boro akhetum adame non nangke join unduki ini lok kami itu Suri nilitum poho kenam Tangon ini itu makimia parti lah aposti pohota dorso aposti ongtung Arat tum pini yang ketong dulu lah penang join dulu nilitum aseme kore pedeng si kado kome ongtung BJP benculo Kongres benculo PSLC benculo si alang litum nang join dulu Nona pong MLA killing a hurabang ke palong po LAC along sitame kitur dunjia parabang pu pekpon EDG laso hurabang ke nilitum pen ke BJP asong pensi cedan popota ningje pontu Ponatma PSLC a candidate ke place that 100% aku do tulang ko tene bitung tulang mane tatame 100% ponama PSLC a candidate da Kongres tum budjok ni Ponatma Kongres atum a candidate ada PSLC tum budjok ni lagi nilitum ke straight fight ko BJP pen non theglong lo ga non my meeting kuno aja kuno na kaduk kabe tame di itum theglong lo kaduk kabe tame
BJP tumbalaan meeting mane an ma jitu niki kibiun ji tatum biun ire jinon prangan ge non teklong unang itu lapen hoitu kongres atum kongres atum non an ma meeting ji tatum biun ire lononda lapen ako non jitu niki EPSLC tumala ke a meeting sa videlo ala kongres poisa si chong honglok chalo la tumye lo poson tinak lo lasi BJP meeting munit ke ong ke kopi polo polote ekmatro la uruno doi pensi atung ke muhila tumhan ke hang suar lo tumhan lan chorna Mai along ki ong dung mati hong jai jang jis set an armu chitodun si mai RDP dun rinti. News report KTV News.